Yes, reka nongere nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikiye Pira Ero Sport News, aho tuba tuje tubazaniye amakuru y'imikino agiye agezweho. Turi kwinjira mu minsi ya nyuma ya shampiyona irangira ku mugabane w'Iburayi. Uyu munsi haba hari byinshi biri kuvugwa ku soko ry'igura n'igurisha. Muri Chelsea hari kuvugwamo ibihe, muri ekipe ya Manchester United ese diru ya Ederson igeze he, Sandro Tonali ndetse n'abandi benshi byifashe gute muri Manchester City, ho bimeze bite ku bijyanye n'abakinnyi bagomba kwinjira. Wowe niba utarakora subscribe, kora subscribe maze ntukajye ucikwa n'aya makuru. Reka mbahe ikaze. Yitwa Ederson Jose dos Santos Lourenço da Silva. Uyu ni umusore ukinira ikipe ya Atalanta wo mu Brazil, wavutse tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi 1999. Uyu musore ukina hagati nko mu central midfielder muri ekipe ya Atalanta no muri national ya Brazil. Uyu musore hari amakuru agezweho amwerekeza muri Manchester United. Nkuko ibitangazamakuru byinshi byo ku mugabane w'Iburayi byabitangaje, uyu musore ukinira ikipe ya Atalanta ngo ikigezweho, uyu musore wa Atalanta rwose yahaye intambwe n'amahirwe mbere y'andi makipe yose Manchester United, kandi ategereje ko bemeza amasezerano, nubwo hari izindi ekipe zo hanze zimwifuza cyane. Gusa uyu musore ikigezweho muri aka kanya yamaze kumvikana na ekipe ya Manchester United nyuma y'amezi yashize, aho uyu musore yari yarumvikanye na ekipe ya Atletico de Madrid. Iyo ekipe ikabona uyu musore ahenze cyane, ariko n'umutoza wa ekipe ya Atalanta bita Rafael Paradino yaje gutangaza ko impamvu Ederson atakinnye ku mukino iyi ekipe yaraye ikinnyemo, ngo rwose ngo bari mu biganiro na ekipe ikomeye ku mugabane w'Iburayi. Kuwa gatanu bakinnye na ekipe ya Fiorentina, uyu musore ntiyagaragara muri uwo mukino. Rero umutoza w'iyi ekipe ya Atalanta yaje gutangaza amagambo avuga ko bari mu biganiro na ekipe ikomeye kuri uyu musore, nubwo atayitangaje. Gusa ikigezweho muri aka kanya Manchester United bivugwa ko ngo uyu musore rwose yamaze kumvikana nayo, hategerejwe ibiganiro bizava hagati y'amakipe yombi, ariko ngo amahirwe menshi harimo ko ashobora kujya muri Manchester United. Si ibyo gusa, dukomereze ku musore bita Sandro Tonali. Uyu musore bivugwa ko Manchester United yari yamushimye, inamukunda cyane, ariko ikabona imbogamizi ari uko uyu musore igiciro cye kiri hejuru cyane. Newcastle irifuza guhenda amakipe amushaka, gusa bivugwa ko ngo nawe yari yashimwe, Man U ikabona igiciro cye kiri hejuru cyane. Manuel Ugarte na Casemiro, Manchester United irashaka kubashakira abasimbura babo, kuko Manuel Ugarte ikigezweho muri aka kanya, Casemiro byamaze kurangira ko azerekeza muri ekipe ya Inter Miami. Manuel Ugarte Manchester United yamaze kubwira abahagarariye uyu musore nka kampu yiwe ko yashaka ekipe yakwerekezamo kugira ngo itange umwanya mu kibuga hagati, ikaba ishobora kwinjiza abakinnyi bashya babiri cyangwa bakaba batatu baje kuvugurura iyi ekipe. Si ibyo gusa, undi mukinnyi wari washimwe harimo nuko hari intambara hagati y'amakipe y'i Manchester n'umusore wo hagati ukinira ekipe ya Nottingham Forest bita Eliot Anderson. Amakipe yose arimo Manchester City na Manchester United arifuza cyane uyu mukinnyi wo hagati wa Nottingham Forest. Nottingham Forest irasaba akayabo k'amafaranga arenga miliyoni 100 z'amayero. Ibi bikaba bituma aba umukinnyi uhenze cyane mu mateka ya Nottingham Forest. Manchester City imaze amezi 4 iyoboye izindi ekipe muri uru rugamba rwo kwegukana uyu musore, nubwo Pep Guardiola agiye gusezera iyi ekipe. Gusa umwanzuro ntiwahinduka bitewe n'umutoza wa Enzo Maresca, amubona nk'intego ye y'imena. Gusa bivugwa ko Eliot Anderson nawe Manchester United ibona ahenze cyane. Si ibyo gusa, Manchester City yari yashimye n'umusore bita Enzo Fernandez, gusa hategerejwe kureba ibiganiro bizava hagati y'amakipe yombi bakareba ko bakwegukana uyu musore. Yitwa Andreas Iniesta, muramuzi, yakiniye ekipe ya FC Barcelona, umukinnyi w'igihe cyose wo hagati muri ekipe. Uyu mukinnyi bivugwa ko agiye gutangira umwuga wo gutoza, aho agiye kuba umutoza mukuru w'ikipe ya Gulf United yo mu gihugu cya Dubai. Bivugwa ko rwose byamaze kurangira. Jose Mourinho
yagaragaye ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'Ubudage bita DFB Pokal, gusa ntaho bihuriye n'ibiganiro byo kugura abakinnyi, ngo amakuru amuhuza n'umukinnyi Michael Olise wa ikipe ya Bayern Munich yahwihwishwe n'ibitangazamakuru n'umuyobozi wa Bayern Munich wemeje ko uyu mukinnyi ngo atazagurishwa mu mpeshyi, nubwo batanga akayabo ka miliyoni 200 ngo nta hantu Olise azigera ajya. Gusa bivugwa ko Jose Mourinho yagaragaye hari yagiye kureba match nk'uko asanzwe abikora, ntaho bihuriye n'uyu musore Michael Olise. Chelsea de Blues ikigezweho muri aka kanya nayo yaje kwibikaho umusore bita Valentin Barco. Uyu musore amakuru agezweho muri aka kanya ngo uyu musore mu minsi iri imbere aremezwa nk'umukinnyi w'ikipe ya Chelsea. Uyu mukinnyi wo hagati ukomoka muri Argentina agiye kuva muri Strasbourg yinjire muri Chelsea nk'umwe mu bakinnyi ba mbere b'impeshyi basinyishijwe, kandi azahita yinjira muri gahunda nshya y'umutoza. Tukiri mu bakinnyi bamaze gusezera umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga, reka tubiveho tujye ku mukinnyi bita Dani Carvajal. Bidasubirwaho yamaze gutandukana na ikipe ya Real Madrid, bamaze kumusezera mu joro ryashize. Uyu musore ndagira nkubwire bimwe mu byo yatwaye nk'umukinnyi muri ekipe. Yigeze kuba yaba umukinnyi wabaye umukinnyi man of the match muri UEFA Champions League ya finale bakinanye na ikipe ya Borussia Dortmund. Uyu musore ari mu bakinnyi batwaye UEFA Champions League nyinshi mu mateka ya Champions League, aho yatwaye Champions League 6, yatwaye ibikombe 29 muri totale, atwara UEFA Euro na UEFA Nations League muri ekipe ya Espagne. Yabaye umukinnyi ubanza muri ekipe ya Real Madrid mu myaka 12 yose, aba yagira uruhare rw'ibitego bigera ku bitego 90, yatanze assist 75, atsinda ibitego 15. Yitwa Dani Carvajal rero yaje gutandukana na ekipe ya Real Madrid. Binavuga ko rwose David Alaba nawe byamaze kurangira, ikigezweho ni ukureba aho bazerekeza, ese bazasimbuzwa n'abaye bakinnyi. Gusa bivugwa ko Antonio Rudiger we yamaze kongera amasezerano, agomba kuzagumana n'iyi ekipe. Yitwa Lukas Podolski. Uyu musore muramuzi, umusore w'Umudage wakiniye ekipe ya Arsenal mu gihe cyahashize. Uyu musore biravugwa ko amakuru agezweho muri aka kanya yamaze kumanika inkweto, agomba kuba yasezera mu mupira w'amaguru. Uyu musore wabashije gukina imikino 800, akagira uruhare rw'ibitego 456, agatwara ibikombe 9, aho yanatwaranye igikombe cy'isi na ekipe y'Abadage ya 2014. Uyu musore yaje kuba yasezera nk'umukinnyi wabigize umwuga, ahubwo agiye kuba nyiri ekipe yakiniye mu bwana bwe bita Gornik Zabrze. Uyu musore rero ngo agiye gufasha iyi ekipe kuba yatwara igikombe cya mbere mu myaka 38 ishize. Lukas Podolski rero yaje gusezera umupira w'amaguru. Yes, reka nongere mbashimire. Iyi yari Pira Euro Sport News, aho tuba tuje kubagezaho amakuru y'imikino agiye agezweho ku mugabane w'Uburayi. Transfer zo zirahari ni nyinshi, ziri kuvuza ubuhuha. Wowe niba utarakora subscribe uri gucikwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Wowe wakoze subscribe, Imana igikomeza kuguha umugisha. Wowe ureba ibiganiro byacu, nawe uri umuntu wagatangaza. Reka mbabwire ko tuzagaruka tubagezaho amakuru yandi agezweho mu mikino. Ese amatransferi bigezehe? Byose tuzatugenda tubinyuraguramo, tuzatubahereza ayizewe, kuko hano dutanga amakuru atari ibihuha. Reka mbashimire.